мен енді мен көрмеспін. Анаға текелі айтпасым. Комментарий жаздым. Бәлгін ата-анадан сияқты бұсылар ешкімге апармадым. Бұл бізде театрын аты боянбайтын қыз деп аталады. Біз көп созбай сипамызды бастайық. Минут санчы бұдыдан. Жүзі телефонда ойын көрдіңіз. Қотым телефонымда түнгі 15 болып қойым. Түнгі ұйықтаған едім. Сұрастып кеттім бе. Деп тұрған жоқ бүгінге. Мүмкін мүлкітті шығамын. Жанайдым. Ойып ем. Кеттім онда жоқпай. Алло? Алло, қайсың? Өтсеңгірсің? Мен қой. Кім атын? Жасмин? Жасмин қайсың? Туғын болды. Қоймен жүрсің ба? Не, біз қызарымды ұстап жоқ. Дискотекпен жүрсің ба? Тойда жүрмін, мамам. Мен кім аяды үймен ватыр, соның тойына жүрмін. Туғанлық. Я барам қасырден кейін. Примерно 12 түнгі бірде барам. Жайлы айтым қысып қойын ба? Етім қысып қойш, әдем қып. Саған кеткенше. Ой. Күндіз емес бітті деп жүрдім. Мен қысып қойайын. Екі адам қатыспамын. Екі адам қатыс жоқ екен. Жан айтам. Вместе кемерку кемеди сағынайдым. Мен етім қыстайым. Осында етім қыстайым. Бұл әдем болды. Кемедің шығав. Бәлден ман жебейсін. Осванда вот. Ой, не возьмет. Ага, то не ждет. Ну что, говорит, пока. Это интересно, а я ей бженька не ждет. Этим гидным беда. Этим не могу сказать. Заказ беру керек. Будет нам написан. Так, еще. Друзья, Schweinisch. Стив Сен-Русан. Аяқтай ғой. Мен аяқтайын. Бәй, навады үшін ұқтамасам болады. Естімасыма азындай итіме тамақ кетеді. Мен тамақтандығым жоқ. Тендап қою керек. Тағы қойдым бен сауын жем. Жүрді ғой. Ем бастысы. Ертең өстемеде тамақ тендап қойын нанын. Опа. Ой. Нандаймын әдем болды. Вот мен ертеңгі тамағым. И ертеңгі надо сейчас. Все. Сейчас тоже практикуем. Так швайн супында. Все. Да, тысымда чай пішем. Бесіктен барайым. Жетті мен боянғанды. Тут басынан боян деп еді. Дем ғой. Не тағы звон деймісің? Не болды тағы? Сенем қалайсың? Апақшы бүгін бізде неден той болады да. Соған келесің бе? Я келем. Айтып қой, ол жерде боянбай деген керу жоқ. Өзде барлық боянбайтын адам қателеспейді.
괜히 sana şahıt koyduğum kim ki şahıt gibi su bize bu tumi boyan bilmişsin bilsin bu şey boyanğım kimiydi babam onda şahıt tumindi boyan bak baba benim şu tu bakta уже где Жуктин büyüsün. Ben Juktin diye kuşak mıyordum Juktin ben. Sen kafama etmedin bu mu? Geçiyor. Надеюсь, что тут zaten. Koyuk da kaldı. Tuğlavatın mümkün. Çıtık namdaki bende. Koy. Şimdiki versiniz. Şimdi şu boyun. Tak yapacağım. Benim boyum gibi boyan boyum gidip bak. Tuz bende oldu. Alo, niye oldu? Yok. Ne diyeyim? Kavaç bitti vardı. Bitirdim mi? Boyanmasan da boyan ben. Bıraktı bu şeyi daha şu bu attım. Şimdi şu girdi. Postaydı. Bitmiyor şu an. Çalışma. Hoş. Şimdi böyle bombayı son koyup. İyi. Bayı bu tıkıp. Şu bombayı istemeyiz. Şimdi sinemaya koydum. Kendime diyeyim babam için. Kendimi yıkamaya düşüneceğim. İyi. Şu kaybedeceğim. Açık kaybedeceğim. Bakın yoğurdu. Çıkarttım fazla. Bomba koydum sesini ya. Uyuyan çıkmayacağım. Bomba diyorum bir sürü satayım. Bunda benim ben satayım. Yazıt. İyi. Tıvakıydı. Şimdi sinemaya koydum olsun. Biraz bakalım. Tak. Yapacağım. Tıktım. Şimdi tamam işte maktinde koydum. Su resmi rahatsız olacak. Yapacağım. Yıka tamamında. Şubaş. Sana tamak bidim. Şadid. Küçük bir nokta. Bunu tamam edeyim burada. Tuğla bak küçük. Bunlardan. Bunu koyacağım. Apetik gideyim. Nasıl koyayım? Soğuyayım benim. Soğusun da varman çözüm. İş çağırsın. Amin. Canım bakalım. Yeni yoktu yok. Yeni yoktu mu? Günün ne yöndür? Baktım yeni düzgün. Düzgünmesinde ilk bindi hemen. Çıktı. Tak etmem de. Ben basım gittim ya. Ne şu basım bulmaydım şu. Gitmiş o zaten. Şu. Gittim konuda. Bittim onda doygan. Телефондом моим. Тут на дискотеках. Gittim. Çocuk kulak yapınca. Sinirlik de. Niye boyamamışsın? Dur açtım sana. Açtım sana. Siz olsun boyamayı tip. Şuna şunu yeter beni bir. Я вот bence havuç şey. Şaklama hoş bilgi. Gittik kasabında. Ben ancak söylersem. Olmuyor. Ya dur. Bak şöyle. 2
Benim dostum suyunu koşun. Nasıl benim? Senin. Beş. Hani ben şimdi kızdı var. Kızmadı kıyık. Tabağı sonra boyana çıkıyor. Ben kızdı olmadı. Kızdı çıkıyor. Bibik. Ola bibik жатыр. Бибип жатқанда